Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho burumwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende bakiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politike ubanye n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi kwigenekerezo rya mbere Myandagaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda byibonekeza. Turavuye ko ubufatanye bwa FDN na FARDC bamaze gutwika imodoka ya convoy yari itwaye ibikoresho by'izasarambwe mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Ibiro bikaba bibaye mu gihe bitangazwa ko mu bice by'ahitwa Katobo, ahitwa Kibokoyo ndetse na Uvira umutekano ucungerewe mu buryo budasanzwe. Turabwira ibijyanye na systeme de communication tactique yakoreshejwe, tubabwire kandi arte tactique ndetse na reconnaissance avance igaragaye ku muhanda Katobo Kobo nkuko amakuru atugera bivuga. Turarebera hamwe ibijyanye na kamyo militaire blindé imaze kwangirika. Turarebera hamwe kandi ibijyanye na unité de intervention rapide ndetse na commando spéciale, unité antiterroriste ndetse na écolière de front nkuko bizibonekeza. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na deflagration secondaire ndetse na caisse métallique de munitation, zikaba rero ari ibigaragaye mu buhamya bukomeye duhawe n'abaturage batuye ahitwa Nzozwe n'ahitwa Kangwenma nkuko rero bigaragara. Turarebera hamwe ibijyanye na trois crops kanuni ndetse turebe fragment de radio militaire tactique, turebere hamwe kandi cartouche na explosives bigaragaye muri ibi bice. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na position stratégique ndetse na opération de renforcement logistique nkuko rero bigaragara. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na arte tactique ndetse na reconnaissance avance bijyanye na unité intervention rapide ndetse na missile protective antivéhicule ndetse na deflagration secondaire. Bikaba rero ari ibijyanye n'amakuru akomakomeye tumaze kwakira aturutse muri ibi bice. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye n'ibiri kubera mu bice byo muri Kare ndetse no mu misozi miremire y'Iminembwe. Turaza kandi kureba bijyanye n'ibiri ko biragenda byibonekeza bijyanye nuko buri ruhande bivuga ko ruri kwitegura imirwano ikomeye, no kuvuga hagati za Sarambwe ndetse n'uruhande rwa leta rwa FARDC, aho bitangazwa ko bakomeje gukora imyiteguro mu gihe byari byitezwe ko igihe cyo guhagarika imirwano cyakabaye kigera. Ibiro bikaba bihura neza n'ibimenyetso bikomeye tumaze kubona bijyanye na attaque préemptive ndetse na stratégie de double face ndetse na unité spéciale zikomeje kugenda zideployingwa mu bice bitandukanye. Ibiro bikaba biherekezwa na réserve de munitation ndetse na base opérationnelle avance ziri kugaragara mu bice bya Masisi ndetse no mu bindi bice bitandukanye bya Sud Kivu. Biroro kandi birahura neza n'amakuru akomakomeye agaragaza uburyo ibintu bihagaze nkuko amakuru atugeraho bivuga. Benshi mu basirikare ba FARDC kuri ubu nubwo batari kurwana ariko bicaye kuri point d'observation ndetse bamwe bari mu butasi bukomeye bitewe n'amakuru akomeye bakiriye agaragaza ko n'izasarambwe nazo ziri mu myiteguro ikomeye y'imirwano. Banywanyi muze tubane kuri page ikomeye yanditseho amakuru akomakomeye arebana n'umutekano politike ubanye n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Niba ari ubwa mbere dukurikiye hitufyonda sabone ntuzongere gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Reka turamvure inkuru yacu tubabwira idonido. Mu gihe imirwano hagati ya FARDC ndetse na Force Armée bikaba rero bigaragara ko Force Armée de République Démocratique du Congo n'izasarambwe ikomeje kwaduka mu bice bitandukanye biza Kivu y'Amajyepfo. Inkuru itugezo mu masaha ya mu gitondo kuri uyu wa gatanu kwigenekerezo rya mbere Myandagaro 2025 biravugwa ko rero muri Kivu y'Amajyepfo inkuru yaturutse mu gace kahitwa Katobo, ahitwa Kibokoyo ndetse na Uvira. Amakuru twakusanyije aravuga ko hari igikorwa cya gisirikare gikozwe na FARDC kikaba gikomye mu nkokora ibikorwa byose izasarambwe zakoraga. Ni imodoka itwitse. Iyo modoka ikaba ari imodoka bivuga ko yari itwaye ibikoresho bikomeye byifashishwa mu bikorwa bya gisirikare harimo arme lourde, intwaro zikomeye, munition de grosse calibre, amasasu manini ndetse biravuga ko yari itwaye na systeme
de communication tactique n'ibikoresho by'itumanaho ryo ku rugamba. Amakuru dukesha ubutasi bwa FARDC ndetse na FDNB aragaragaza ko ibi zabaye mu gitondo cya kare ku isaha saa 8:15 bikaba bivugwa ko rero hari hatanzwe arte tactique impuruza y'igihe cya operation nyuma y'uko reconnaissance avance ubutasi bwimbitse bwo mu gace k'imbere ku mirongo imbere y'urugamba bwerekanye ko imodoka y'izasarambwe irimo igenda igana ku muhanda hagati yitwa Katobo na yitwa Kibokoyo yerekeza hafi neza y'igisagara cya Uvira. Iyi modoka yari yo mu bwoko bwa kamyo militaire blende 6x6, ikamyo y'intambara ifite ubwirinzi ifite amapine 6, ikaba yari iherekejwe n'abarwanyi b'izasarambwe bagera kuri 12 bambaye imyenda ya gisirikare kandi bitwaje arme individuelle, ni ukuvuga intwaro z'abasirikare ku giti cyabo. Biravuga ko FARDC na FDNB bahurije hamwe unité d'intervention rapide, itsinda ryihutirwa rishinzwe kugaba rishinzwe gufatanya mu kurwanya ibikorwa by'izasarambwe. Iri tsinda ryari rigizwe n'abasirikare bagera kuri 30 baturutse mu bice bitandukanye, harimo rero bo mu itsinda rya commando special ba FARDC, abasirikare bahuguriwe kugaba ibitero bya Butulizo ndetse na unité antiterroriste ya FDNB. Iki ni icyiciro cy'abasirikare cy'u Burundi gishinzwe guhangana n'imitwe yitwaje intwaro. Hari kandi éclair de front, abasirikare bashinzwe kwinjira imbere ku mirongo y'urugamba bagakurikirana umwanzi aho ari ntabwo bukomeye. Biravuga ko muri ibi hifashishijwe système de guidage par drone de repérage tactique. Imodoka za M23 zikaba rero zapimwe neza mbere y'uko igitero gitangira ahagana ku isaha ya saa 1:12. Itsinda ryateye missile protective anti-véhicule maze intwaro nto zitwarwa n'umuntu umwe zibasha nazo kurasa mu mpande zose. Bikaba bizwi rero ko hakoreshejwe imbunda zo mu bwoko bwa rapide 29 ku modoka. Iyi missile ikaba yisikubita inyuma ku muvuduko wa metero 300 ku segonda, bituma calibre militaire lisansi ya gisirikare iturika ihita iva mu modoka. Biravuga ko yakwiye umuriro. Biravuga ko rero abo muzasambwe bahise birukanka, bamwe bagwa mu mashyamba birukanka. Ni mu gihe rero hari abandi bivuga ko baburiwe irengero kuri ubu bagikomeje gushakishwa. Umuriro wakaze cyane kubera ko iyi modoka yari ipakiye caisse militarique de munition, utu ni udusanduku tw'amasasu dukomeye, bituma habaho deflagration secondaire, guturika kwa kabiri kwaturutse ku bindi bikoresho by'imbere. Ubuhamya bw'abaturage batuye mu gace kayitwa Nzozwe n'ahitwa Kangwema buragira buti ndetse buranagaragaza ko habayeho guturika gukomeye bizamaze iminota isaga 3, bituma imodoka yangirika burundu. Biravuga ko rero FARDC na FDNB bashoboye kwinjira ahabereye igitero nyuma y'isaha imwe bashakisha ibisigazwa. Biravuga ko rero hagaragaye 3 corps sikalnize, imibiri 3 yatwitswe y'abarwanyi b'izasarambwe, fragment de radio militaire tactique, ibisigazwa by'itumanaho rya gisirikare, cartouche na explosive, amasasa ataraturika arenga 200. Ibi bivuye kuri aya makuru y'iperereza. Biravuga ko imodoka yari itwaye ibikoresho bigenewe gushyigikira ndetse no kwagura ibirindiro by'izasarambwe biri mu gace kayitwa Kavomo ndetse no mu nkengero z'igisagara cya Uvira, aho izasarambwe zivugwa ko zirimo gushaka position strategique, umwanya ukomeye mu bijyanye n'intambara. Biravugwa kandi biremezwa ko hari Le Canyon, urugendo rw'imodoka yari igize igice cya operation renforcée logistique kigamije kongerera imbaraga izasarambwe mu myiteguro yo kugaba igitero ku bice FARDC igenzura nga hafi igisagara cya Uvira. Nk'uko rero bigaragara, bikaba rero bivugwa ndetse bikanemezwa mu makuru akomeye tumaze kwakira. Umwe mu batuye mu gace kayitwa Katobo yagize ati, twumvisha amasasu menshi cyane duhindukiye tubona igice cy'umwotsi mwinshi w'umukara, twahise twumva ko ari imodoka y'izasarambwe yari irimo intwaro. Undi muturage wo mu gace kayitwa Kangwema yagize ati, abasirikare bacu bararwanye neza, twabonye imodoka itwitswe dusigara dutekanye. Bisobanurira rero ko urugamba rukomeye. Nk'uko rero bigaragara,
hari hatanzwe arte tactique. Iyi ni impuruza yihuse yatanzwe ku basirikare igihe rero bari bamaze kubona ko umwanzi ari kwinjira muri enewe. Ibi byatumye itakorwa reconnaissance avance, ubutasi ku bikorwa by'imbere y'urugamba. Ibiro bikaba bisahuye neza na communion militaire blend, imodoka za gisirikare zifite ubwirinzi zari ziri mu misozi zikaba rero nazo zahise zitegurwa, bihita bituma unité de intervention rapide, itsinda ry'abasirikare ribihuta gukumira umwanzi bahita bitegura. Ibyatumye Clan de Fort aba n'abasirikare boherejwe imbere, abandi bakaba rero abahise batega ambushi. Bikaba rero byahise bikorwa na missile protective anti-vehicle, aho rero igisasu cyatangiye kugenda kivuza ubuhuha. Ibiro bikaba bizakurikiwe na deflagration secondaire, ibyatumye rero haza guturika. Ibi rero bikaba bijyanye n'amakuru akomeye y'ibyabaye, aho nyuma y'iterwa ry'aya masasu biravuga ko rero intwazangabo za FARDC na FDNB zatangajwe igikorwa cyagenze neza kandi ko ari victoire tactique, intsinzi y'igisirikare ku rugamba, bigaragaza ubufatanye bukomeye hagati y'ingabo za Congo n'iz'u Burundi. Bavuga ko hakoreshejwe surveillance aérienne, ubugenzuzi bwo mu kirere ndetse na infiltration des commando, kwinjiza abasirikare b'inzobere mu gace ka Karehe no mu misozi yo hejuru ya Minembwe mu rwego rwo gukumira indi myiteguro y'izasarambwe. Iyo operation iragaragaza ubufatanye hagati ya FARDC na FDNB ko bushobora gutanga umusaruro mu kurwanya ibikorwa by'inyeshyamba za sarambwe, cyane cyane mu duce dukomeye tw'intara Kivu y'Amajyepfo, aho abaturage basabwa gukomeza gutanga amakuru ku gihe kandi y'ukuri igihe cyose babonye ubufatanye buri kugaragara bwa twirwaneho ndetse n'izasarambwe muri bice, ko bagomba guhita batanga amakuru akomakomeye kugira ngo ibikorwa bibashe gukumirwa. Mu yandi makuru twakiriye nuko nyuma yo kwigenekerezo rya 19 Mukakaro 2025 ubwo leta y'intwaro rusange ya Congo n'impuzamashyaka y'inyeshyamba za AFC bashyiraga umukono ku nyandiko y'amahame ngenderwa aganisha ku mahoro, hari icyizere cyari cyatangiye gucengera mu mitima y'abaturage bo mu turere twibasiwe n'intambara, ariko ibyiringiro by'amahoro byamaze igihe gito nk'uko bikorwa ku rugamba byerekana ko impande zombi zikomeje kujijisha amahanga zitwaje inyandiko z'amasezerano ariko ziri mu myiteguro y'intambara ikaze. Iyi myitwarire impande zombi yerekana ko amahoro avugwa mu biganiro ariyo ari kugenda aba ikibazo gikomeye. Mu masezerano yashyizweho umukono i Doha muri Katari, impande zombi zumvikanye ibi bikurikira: kuguma mu duce bagenzura, kudategereza kwagura aho bafite, guhagarika imirwano, gutangira ibiganiro bya politike ariko uko bigaragara n'ibikorwa biri kugenda bikorwa ibi biragaragaza ko bitazigera bibaho. Imvugo itandukanye n'ingiro kuko ibivugwa n'umuvugizi wa FC Bwana Lawrence Kanyuka kuva ku wa mbere ku itariki ibi byabaye. Leta y'intwaro rusange yavugaga ko yari iri mu myiteguro ikomeye yo kugaba ibitero mu bice byitwa Luvungi, Masango ndetse na Kihumba, ndetse inongera umubare w'abasirikare b'u Burundi mu bikorwa bigamije kwigarura ibice bigenzurwa na Ezasarambwe. Kanyuka yatangaje ibikorwa bikurikira bizakozwe bijyanye no kutubahiriza amasezerano, aho yagize ati ku itariki ya 18 Mukakaro habaye gusenya kw'inzu y'ibiribwa birenga 15 mu gace ka Gahwera. Akomeza agira ati ku igenekerezo rya 21-23 Mukakaro ibitero mu duce twitwa Kahororo, Buzereke na Ruke na Bukunu. Avuga ko kandi ku igenekerezo rya 25-26 Mukakaro ibitero byibasiye cyane Ruke ndetse n'ahitwa muri Bitonge. Avuga ko ku igenekerezo rya 29 hari ibisasu byarashwe kuri Fuso muri Giseguro bihitana abaturage bane. Mu gihe avuga ko ku igenekerezo rya 30 Mukakaro hari igitero cyagabwe ku basivili ahitwa Imuheto. Ibikorwa rero ntibavuga ko bigaragaza gukomeza kw'ibikorwa by'intambara, bikaba rero bihabanye n'amasezerano. Nubwo AFC ishinja ingabo za leta n'abafatanyabikorwa bazo harimo FDNB guhonyora amasezerano na leta ya Kongo, ntabwo yigeze iceceka. Irashinja AFC kwagura imirwano mu bice bya Rucuru, kubangamira abaturage mu bice bifite agace k'Abanyamurenge, aho bashinja izasarambwe gucumbikira inyeshyamba zituruka mu bice bitandukanye. Ni mu gihe bivugwa ko izasarambwe zikomeje kugenda zigwizaho intwaro ndetse no gutegura attaque preemptive, igitero cyo kubanziriza umwanzi ku binitiro vya FARDC mu bice bya Kare ndetse na Masisi. Leta y'Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kandi irashinja AFC gukoresha stratégie de double face politique y'amaso abiri
bivuga ko ari amahoro mu buryo bwa diplomasi, ariko mu by'ukuri bari gutegura ibitero. Hari amakuru avuga ko FARDC irimo kohereza unité spéciale ingabo z'inzobere mu duce twa Nyamaboko, Kalonge ndetse na Bijombo guteganya surveillance de militation, ibikoresho by'intambara bibitswe mu bwisho. Hari kandi kwagura base opérationnelle avance ibirindiro by'imbere mu duce twa Masisi na Fizi, gufatanya n'ingabo z'u Burundi mu buryo butaziguye binyuranye n'ibyari byitezwe nk'uko amakuru atugeraho bigaragaza. Qatar nk'igihugu cyagize uruhare mu gutangiza amasezerano, kugeza ubu ntikiragira ijambo rikomeye ku ihonyorwa ry'amasezerano. Biragaragara ko nta mekanizme yo kugenzura aya masezerano yashyizweho, ibyo bikaba rero bituma impande zombi zinyuranya n'ibyemejwe nta gihano. Ibikorwa bya diplomasi bishingiye ku cyizere, nyamara ku butaka hari gukusanywa amakuru y'ubutasi, kubaka inzego z'ubwirinzi no guhamagaza abasirikare bo mu bihugu bituranye, bigaragaza ko icyizere cy'amahoro kiri kugenda kiyoyoka. Uretse ibirego bishingiye kuri politiki, abaturage bo mu Minembwe, Bijombo na Rubero na Masina Uvira nibo bari mu kaga gakomeye. Benshi barahunga, abandi barasenyerwa, abandi baricwa mu mirwano yiswe guhangana ku rugamba. Abaturage 50,000 bamaze kwimuka muri uku kwezi kwa Mukakaro bagana mu bice by'ahitwa Kavumu, Shanje ndetse na Bukavu. Bigaragara ko bifite aho bihuriye n'ihungabana ry'umutekano ku giti gira intangere. Kuko rero bigaragara kandi byagiye bivugwa, iki ni ikibazo gikomeye kandi kigomba kuba cyashakirwa umuti. Ariko hagati aho muri Warikare mu gihe cy'icyumweru kimwe gusa, ku igenekerezo rya 21 kugeza ku igenekerezo rya 27 Mukaka 2025 mu gisagara cya Uvira, umurwa mukuru w'akace ka Warikare mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, uhungarijwe n'ibibazo bikomeye by'umutekano muke, by'umwihariko ubujura bukorwa n'abantu bitwaje intwaro nk'uko bitangazwa n'urubuga Actualité.cd, aho bavuga ko ibikorwa 10 by'ubujura bizakozwe muri icyo cyumweru, bikaba byarabaye by'umwihariko mu midugudu yitwa Nyarusukura, ahitwa Nyabangi, aho abaturage bavuga ko baburirwa irengero. Ibintu bikaba rero bikomeje kugenda biba bibi cyane. Umwe mu bagizweho ingaruka, umukobwa ukiri muto wari uvuye ku kigo nderabuzima cyitwa Sepake ya Munani, yahuye n'uruva gusenya ubwo yaterwaga n'abagizi ba nabi 3 bitwaje intwaro. Yagize ati, nari mvuye kwa muganga saa 9 z'ijoro, ngeze ahitwa Nyarusukura bahita banshikuza, barankubise inkoni mu kumugongo, ndabahanuka ntangira gutaka, ariko nta muntu waje kuntabara. Bantwaye telefone 2 n'amafaranga nari mfite yo kugura imiti. Yavuze ko yashenguwe n'ibi byabaye. Biro ni biri kwa Mugerero Bukavu muri leta ya Intwaro rusange ya Kongo mu mujyi wa Bukavu, by'umwihariko mu karere kitwa Kanjutu. Hakomeje kugenda hagaragara ubugizi bwa nabi mu gihe cy'iminsi 2 gusa. Abantu 2 barishwe urw'urubozo n'abantu bitwaje intwaro. Abandi baturage b'ibigo by'amashuri barakubiswe n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ibintu bikomeje gutera impungenge abatari bake ndetse n'imiryango itegamiye kuri leta iri muri ibi bice. Amakuru dufite aravuga ko mu ijoro ryo kwigenekerezo rya 29 kugeza kuri 30 Zirahirwa Banyweseze, wari umuyobozi wungirije w'ishuri ribanza rya Majarine, yiciwe mu rugo mu buryo busa nk'ubwari bwateguwe. Kuko ari amakuru harabivuga, biravuga ko Yuzihirirwa yari umugabo w'intangarugero, bamuteye nijoro baramurasa baramwica. Icyatangaje nuko nta kintu na kimwe basanze iwe batwaye. Ibikororo bikabiri gufatwa nk'ubugizi bwa nabi. Dukomeje n'andi makuru, Kinshasa urubanza rwakomeje, aho rero urukiko rukuru rwa gisirikare rwasubukuye urubanza rukomeye rushinjwamo Joseph Kabila Kabange, wahoze ari perezida w'iki gihugu, ukekwaho kugira uruhare rukomeye mu buyobozi bw'ihuriro Alliance Fleuve Congo rimaze igihe kinini rihungabanya umutekano. Uyu munsi ubushinjacyaha bwerekanye amashusho menshi nk'ikimenyetso cy'ingenzi, harimo n'ikiganiro Kabila yagiranye n'abanyamakuru mu gihe yari muri Afurika y'Epfo. Asemurwa hakoreshejwe ikoranabuhanga rishingiye ku bwenge bukorano AI, kubera ko mu rukiko nta basemuzi basanzwe bahari. Ubushinjacyaha bwa gisirikare bwashinje Kabila ibyaha bikomeye birimo kugambanira igihugu, kuba mu mutwe w'ingabo zitemewe n'amategeko, ibyaha by'intambara, ibyaha byibasiye inyoko muntu mu ntambara iri kubera mu buseruko bwa leta ya Intwaro rusange ya Kongo.
mu mashusho yerekanwe n'ubushinjacyaha harimo ikirego Kabila yagiranye ikiganiro Kabila yagiranye n'abanyamakuru ku igenekerezo rya 18 z'ukwezi kwa gatatu 2025 i Johannesburg muri Afrika y'Epfo ubwo yari avuye mu biganiro n'uwahoze ari perezida w'icyo gihugu Thabo Mbeki. Mu magambo asekeje ariko yuzuyemo amagambo y'impinduka, Kabila yasubizaga ibirego perezida Tshisekedi yari amaze iminsi amushinja, aho yagize ati uvuze ijambo kuba umufatanyabikorwa ntabwo ibintu biba bimeze uko bimeze, bizari kuba bitandukanye, ibyo nta shingiro bifite, ubutaha uzamubaze ikimenyetso cy'ibyo avuga. Iri jambo ubushinjacyaha bwaryifashishije nk'ikimenyetso ko Kabila yagerageje kwigira umwere, ariko mu by'ukuri asobanura uburyo butaziguye ko hari ko ahuriye ku ntego n'iryo huriro rihungabanya igihugu. Amashusho yakoreshejwe akaba yasemuwe na AI kubera urubanza ruyobowe na Lieutenant General Joseph Mutombo rutari rufite umusemuzi ubafasha guhita basobanura amagambo y'icyongereza. Ubushinjacyaha bwaneretse urukiko amashusho ya Minisitiri Muhindo Nzagi Butondo, Minisitiri ushinzwe iterambere ry'ibyaro muri Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, yavuze imbere y'itangazamakuru mu kwezi kwa gatanu 2025 ho yagize ati nanga yashaka kuba perezida wa AFC, Kabila aramuhakanira avuga ati oya uzaba umuhuzabikorwa gusa njye nifata Kemi nzaba perezida, iyi ntambara ni yanjye. Ubushinjacyaha buvuga ko bihamya Kabila ko atari gusa ashyigikiye AFC ahubwo ko ari we muyobozi wayo uwa nyirizina, anafite urare mu kuyitera inkunga n'amabwiriza ya gisirikare akaba ari we uyatanga. Ubushinjacyaha bwanagaragaje urukiko amashusho y'ikiganiro Kikaya bin Kalubi, umwe mu bajyanama ba Kabila yagiranye na Stanley Bujakera, umunyamakuru uzwi cyane mu kwezi kwa Kamena 2025 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kalubi yagize ati Kabila yagiye Goma na Bukavu, nge naramuherekeje, twahuye n'abanyekongo batandukanye tugirana ibiganiro bizatanzwe mu ruhame n'ibitarigeze bitangazwa, intego ni ugushaka impinduka. Ubushinjacyaha buvuga ko ibi biganiro bigamije kuba bizatuma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imvururu zifata indi ntera, aho rero benshi mu bakomeje kugenda bakurikirana ibi kuba basanga Kabila ashobora kuzahamya ibyaha bikomeye kugira ngo atangire ashakishwe ndetse bashake n'uburyo bamugerekaho ibyaha bikomeye, dore ko urubanza rukomeje. Tuzakomeza tubakurikiranira iby'aya makuru, tuzagenda tubabwira uko uru rubanza ruzaburanishwa. Ni nuko dusoje banywanyi, niba ari ubwa mbere dukurikiye hita ufyonda sabone wiyongere mu batazongera gucikwa n'amakuru akomakomeye arebana na politiki, umutekano, ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Astra Vista.